Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na novi video na YouTube kanalu Dušan Football Mix. Današnja centralna tema tiče se mog imenjaka, Jovanovića. Dakle, da li je po vama, pišite u komentarima ispod, on zasluženo postao prvotimac Partizana, da li bi trebalo da dobije značajniju minutažu u nastavku sezone i kakav će učinak po vama imati što se tiče brojčane statistike, odnosno broj golova i asistencija. Također, pozovem vas da ostavite like na ovom klipu ako vam se svidi, da se pretplatite na moj kanal i uključite zvonce da vam stizalo obavještenja za budući sadržaj na YouTube kanalu Dušan Football Mixa, kog će biti sve više i više kada govorimo o nastavku sezone, s obzirom da nam se bliži prva utakmica Partizana u drugoj polusezoni, a radi se naravno o meču sa Niškim Radničkim koji je na programu u subotu. Prva vest ipak ticat će se Gajasa Zahida, o kojem smo pričali nešto opširnije u prethodnim klipovima, odnosno prvenstveno u videu u kom sam istakao njegovu izjavu gdje je on rekao da treneri Partizana nije baš da se pitaju, odnosno to je malo umanjeno rečeno o sastavu same ekipe. On je imao ponudu Anortozisa kiparskog kluba, što ne mora nužno da nas čudi s obzirom da je on već igrao na Kipru za ekipu Apoela sa kojom je uspio da osvoji i titule, međutim on neće igrati za tu ekipu u nastavku sezone. Oni su ga kontaktirali, međutim problemi su unutar kluba koji vladaju nekoliko mjeseci, te Zahid čeka neku bolju priliku za igru, odnosno za nastavak same karijere, s obzirom da on više neće, kako stvari stoje, igrati za Partizan. Čini se da je gotova priča između njega i crno-belih i Partizan će se nadati da će uspjeti da mu nađe neku novu sredinu za nastavak karijere. Do 13. februara inače traje prelazni rok u Srbiji, a posljednji put je Gajs Zahid nastupio za Partizan krajem novembra prošle godine. Kad govorimo o drugoj vesti, ona se tiče o ponovo Mitroviću iz Djelaru, pogodili ste, o njima pričamo gotovo već mjesec dana, konstantno, ali čini se da je sve gotovo i piše se da je Stefan Mitrović raskinuo ugovor sa ekipom Genka i da će se na kraju pridružiti Partizanu u četvrtak. Ono što je također važno istaći jeste da je ovdje prema pisanju portala MaxBet postignut dogovor o saradnji do kraja sezone koja bi bila opcijena na još jednu godinu. Finalni razgovori će se voditi sa Zdjelarom, dakle, i očekuje se da on dođe u Partizan, iako se pisalo ima ponudu iz Kine, ali 99% će Zdjelar postati novi fudbaler, novi stari fudbaler Partizana sa kojim bi potpisao ugovor do kraja aktuelne sezone. Sljedeća vest tiče se upravo Jovanovića. Lanetov sin potpisao ugovor sa Partizanom, naravno njegov otac je znatno poznatniji od njega, makar za sada, ali dakle ono što ćemo da kažemo sada jeste da smo pričali o samom Dušanu Jovanoviću nešto ranije. Pričali smo u klipu koji je objavljen negde početkom godine, pa vas pozivam i da njega pogledate. U svakom slučaju tada sam se osvrnuo na omladinsku školu Partizana. Tada je nastala pobuna jer se pričalo da će on direktno iz omladinaca biti prebačen u prvi tim, a nije bio oslonac, odnosno sam lider generacije niti u svom godištu. Međutim, to je shvaćeno kao potencijalno narušavanje hijerarhije i gubitak poverenja, te su neki mladi igrači na kraju i napustili Humsku. Ipak, omladincima je Mijatović tada poručio da ne bi trebalo da se mešaju u politiku kluba, da su tu da igraju, da imaju profesionalne ugovore, a da sam Jovanović tada nije imao ni stipendijski ugovor, te da je ovaj fudbaler, kasnije pričao Mijatović, ogroman talent i da Partizan može dosta u budućnosti da zaradi na njemu. U pitanju je momak 2008. godište, ofanzivac je i prvi profesionalni ugovor je zvanično potpisao sa ekipom Partizana. Za njegove usluge su bili zainteresovani neki inostrani klubovi, ali ipak on je ostao u Humskoj i zadržali su ga, te se očekuje da bude ozbiljan transfer u narednom periodu i kaže se da ovdje je strategija utvrđena, odnosno da Partizan će u nastavku ići nekim ovim putem, a stipendijske ugovore su dobili i najistaknutiji fudbaleri iz 2010. generacije, odnosno to su ovi igrači Aleksa Žunić, Filip Božić, Stefan Ristić, Aleksa Udić, David Stamenić i Ognjen Adžić. Naredna vest tiče se jedne problematične situacije za Partizan, a radi se o defanzivi. Znamo da je Mario Jurčević bio povređen i da nije bio standardan što se tiče prethodnog dela sezone, odnosno i na pripremama nije igrao, a sada dolazimo do informacije da njega muči tetiva i da, kako stvari stoje, možda će ići na operaciju i propustiti čitav ostatak sezone. Partizanu su na levom beku u tom scenariju ostale dve opcije. U pitanju su Mohamed i Stefan Petrović, koji nemaju baš neko značajnije seniorsko iskustvo.
Pokrivali su poziciju levog beka u prvom delu sezone Aranđel Stojković, Matej Milovanović, međutim oni nisu ipak prirodno levi bekovi, tražio se onaj ruski fudbaler o kome smo pričali u prethodnim klipovima, na kraju ništa nije odagapao, tako da Partizan zaista može imati dosta problema što se tiče pozicije levog beka. Na desnoj strani ipak piše se da će u Humsku doći, odnosno vratiti se u Partizan, Marko Živković, da će ponovo trenirati sa klubom, sa prvim timom. On je prošli deo sezone proveo na pozajmici za ekipu Teleoptika, je tada nastupao u trećem rangu srpskog fudbala Marko Živković i eto, trenirao je s Vladom Čaplićem koji je zadužen za fudbalere koji nemaju značajniju minutažu u fudbalskom klubu Partizan. Poslednji put je nastupio za crno-bele još u aprilu prošle godine kada je Partizan igrao večiti derbi protiv Crvene zvezde na stadionu Rajko Mitić. Sljedeća vest tiče se opet CSKA i Partizan. Znamo da dakle Simić i Roganović su se dovodili u klubu sa CSKA, odnosno u vezu sa tim dakle ruskim timom. A šta imamo sada kao nove informacije? Imamo dakle izjavu direktora komunikacije ovog kluba, kaže poslali smo ponudu za Simića i Roganovića, razlike se mogu prevazići. A koje su to razlike? Razlike su te da Partizan ne želi da proda prosto sada odmah same igrače u Moskvu, već da ih zadrži makar do kraja sezone. Sa druge strane, Rusima se naravno dovodi fudbaleri instantno, tako da je tu došlo do nekih razilaženja, ali evo, veruje se da se to može rešiti. Nova ponuda inače koja je poslala Partizanu jeste 9 miliona evra odmah, odnosno uz dodatni milion. Tako da Partizanu definitivno to ne odgovara i pitanje je da li će se uopšte išta realizovati na ovom polju, pogotovo u svetlu činjenice da u Partizan, dakle kao što ovde vidimo, neće doći Špic, neće doći Šumanski koji se povezivao sa klubom iz Humske. Dakle, on ovde se navodi da je Kila Sovjetov ranije stupila u kontakte sa klubom i sa samim igračima. Kada je reč o levom beku kog smo malo pre napomenuli, ni tu ništa se ne dovodi u vezu sa Partizanom više. Kad govorimo o ovom snimku, to je sve za danas. Hvala vam na pažnji i ako Bog da, družimo se uskoro na novom klipu gde bi trebalo da najavimo utakmicu 21. kola domaćeg šampionata koji će Partizan odigrati protiv Radničkog iz Niša u subotu od 3 časa popodne. Sportski pozdrav do tada od Dušana s kanala Dušan Fudbal Mix.